Patala fatul nei foi a sofau, malo le sulfua, ya lo mayo le tautua la Samoa Entertainment TV mai Samoa, malo lava faftai tapo mai, fai talo mai, ya eu si mai al fafonga. Ile mai ana yo le faita winalo i o le palota i le vaveao, o le asolona lua o September, le watula i mai ai, le vainga fa upfai le fa se lima, HRPP e fa, o le sap e tasi. Sui tuto tasi e lua. O le tu malo pa lau li lua le ana mata ina le taun ungola na whainga palota. E le tau wā mai o sui tuto tasi o le tu malo. Le fio ngā fiu whaola tane poni whasi o vasa. E tasi e palota e wā ai. Ono se lau tolu lua, le ono se lau tolu tasi. A whaola tane fiu tuala iona pa o ua tūlanga lua. Lona tolu mai ai le fio ngā leo talaki la mustele si o le fas. Sa ia umia maile no fo le tu malo mana palota e lua se lau lima tasi. Lona fa le isi sui tuto o tasi tia fale upolu te vita e se lau lima sifuruono. Lona lima fa sui ai au na i fau salu asiata sele Tanielu. Le sui le HRPP e lima sifuru lima na palota. Lona ono maile fio ngā tusiata tia fiu hei temsi al kalapu o le sap e se fulu male lima palota na ia maua. Ma umane ai le faitau ngalo ia ale tu malo leo palau li lua. O lo manu malo mai le sui tuto tansi le fio ngā fiu faola tane poni fasio basa. Mai lava le faitau ino le palota le pona poe o mai le vavea ona Leilua. E na o le fasu lima palota e vai le tu unga faito lua. A sui tau vao le tu malo ala tau e sifo. Le na palota silia mai ai le sui o le fas le fio ngā taitu ave la faitele valo angata i titi ona. E lima se lau lua se fululua. I le wha se lau fitu o le sui o le HRPP le fionga ali i manu moti a lofa tu au. O le tu malo lea na le iwa se lau iwa sifuluiwa tangata na aloa ia la tau palota e fili na lo la tau no foa e au fia i le lima se fulu valu palota whapitoa na whaita waya na po. Mai uai le tau sinionga a la tau e sifo i le lima se lau lua sifululua mo taitu ave la whaitele valo angata i titi ona ai fa se lau fitu no la tu langlongoina le fionga li ma le mau moti a lo fatu au. Le tu malo vai maunga tolu. Le si leo fale palota tele ona tangata palota e tu sa ma le fa afe ma le fitu se fululua na aloa ia la tau palota le umano le faitaunga. Ma palota silia mai ai taio li seu fiti ai masu o le HRPP e afe fa se lau ono lima ana palota na maua. Lona lua le sa tu la i mai le tofi e fionga lau timu ia wele se ba ai o le sap e afe tolu se lau tolu sfuruiva. Lona tolu le sui o le fas le fionga nonu la ulu William Manuia e afe ma le iwa sfuru ono palota. Ai lona fa ai le fionga a silinga tusa alo sina ropati o le sui tuto tasi e se lau ma le lima ila tauna langlangoina. Matangi ai le taun unga o le palota a vai maunga tolu i le palota silia ai o le sui o le HRPP taio ali seu fiti ai masu o le HRPP. Vai maunga tasi malana fai ungalo ia le o palota silia mai ai le sui o le fas le fionga paunga te o matavui talalelei paunga e afe lua se lau tolu sutasiana palota lona lua mai le sui o le HRPP o le sa umiel no fo le tu malo i paia inga utuanai le fionga sula malamana ia feta ia i tau ili tui vasa e afe ma le iwa sfuluono na palota. Lona tolu le sui o le sap le fionga a fatali i tofele milo vale moke e fitu se lau valu sfuluono palota. Lona fa le fionga sa fai o sua sele e tuto atasi lima se lau fa sfuluono ana palota na maua. O le tu malo lea e tolu a fe ono se lau fitu sulfitu na faatino palota ai se fulu maliva palota na le alo ia. Mai le tolu a fe ono se lau lima sfuluiva ana palota na alo ia e au fia ai ma palota whaapitoa e lua se lau lima ma le lua se lau tolwiva o palota mua. Matula i mai ai e fionga paunga te o matavui talalei paunga i palota silia mo vai maunga tasi. Le tu malo fole ata tolu e na alto lua na tau vā mai ai ma palota silia ai le fionga lea le pule rimoni a yafi e afe fa se lau fitu ono ana palota a e afe ma le iwa sfulua palota ala na panga le fionga paloa Louis James Towers o le fas. O le tu malo le lua afe lima se lau ono sfuluvalu ana tangata palota na alo i ala tau palota
e au fiai ma palota whaapitoa, e tolu se lau male lua ma palota muamua, e lua se lau male ono. Peita i e umani le palota e tolu sifulu palota e le ialoa ia. O le lua afe 5 se lau viva sifulu valu tangata na whaatino ala tau palota. Mato e tulai mai ai le fionga le le pule o le HRPP ma palota selia e afe wha se lau fitu ono. Ai o isi tu malo e tolu e na whaitau mai le fiafia na nafi, solo mai le fiafi poa na poe au fiai vai maunga wha. Lea o lo palota selia mai ai, ia le sui o le HRPP, le fionga 5 kreima tua lau le lei i palota e afe se lau tolu se fulu mo le fitu. Lona lua atu le sui o le fas, le fionga tonu ufua moli amitoa na emisi, e iwa se lau fas fulu iwa. So atuai le sui tau vā, tuto tasi, le fionga vaya i vana eli e tolu se lau lua sifulu ma le lua. So atuai ia le fionga fawalo Harry Jeffrey Schuster, e se lau fitu su tolu o le Sept, ma le lua sultasi a le SLP, le fionga faola sa kato pau ainu o. Le tu maloa ana lofi numera lua, o le fionga ai ono Alec Eke Roma. E to fata mali o le tu maloa lewa ana lofi lua, lenta wa mail no fua, ma palota sili ai nei, ia le fionga ai ono Alec Eke Roma o le fas, 5 se lau fasu fitu palota. Tulunga luati e le sui le HRPP, le fionga ai ono tile ngafa, fa se lau fitu sfulma tolu. Ai lona tolu, le sisui o le fas, le fionga ape le ulmuenga sofara, se lau male iwa palota. Ma le fitu sulvalu palota na maua le fionga ai ono tuala mea pelo frost, o le sui tu to atasi, o le tu malo lea e afe lua se lau ma le fitu palota alo ia. Afe lua se lau suliman faatino palota, ma le ono palota e le ia alo ia, ma le lua tangata na palota fa lua. Le tu malo o faleata fa, le uto e manu malo lava ia le fionga ale vena ale o le fa se le no foa, o lona i tu malo e afe lua se lau lua sifulu ono palota. Tulanga lua atu ia le fionga Pepe Christian Fruen, ono se lau fitulua, ai tulanga tolu mapu ta whaingata toilolo e se lau fa sulu iwa palota. O le tu malo le lua afe mal fa sulu fitu palota na whaongaina, valu ele i whaongaina, se fulu palota whaapitoa, o whaatatia ese, ai lua afe male ono 5 palota, sa whaatino i lea whale palota po lea fo i tu malo. Peta e ile whaamanino palota le tu malo sa whatalua, e umane le whaita wino palota alo ia le tu malo leo sa whatalua, wa manu malo ma palota silia le fionga tu ia pua fuatongi le toa, o le HRPP e ono sa lau 5 se fulu. Tulanga lua tu ia ili suyo le fast, tu pa isai masi, John, mate, se ono se lau lua valu. Ai tulanga tolua tu le suito vau le Sept, lau matia manu Matthew Ringo Purcell, e lua se lau valu fitu. Ma le tulanga whale fionga tu le fualu salia sanga lala, New Mata, o le salapi e lua se fulu valu. Le tu malo lea, e afe 5 se lau iwa sfutolu tangata na palo taino la tonu fua, i le pale mene. O fōlinga le tamai nao le whaita wina o le palo talo ia lua o lua 5 Samoa i le nei aso. Le asolona lua le nei o Septemba peo na amata mai ai i le tai au nafi tau sfulu mo le wha moe moe e toi wha awa wail tau le iwa i le aso. Tuale na lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo iaso e wha moe moe le lofo le tua tatu tui whiro e wha poponga ai ma whaftai toi i le Wendy's Design mai funga lei mo le wha la e.